wa ka re go opela zaza o ka re go sa opela mara ke nno twe fenye mara ai ka le wa tsare ke tsomo ga ka dira o ka re o tlile le zaza ka mo ai sa le omega ke be ke re ke tla kwa ka mogona a ithabeletsang ka bona wa tseba ke eng le nne ke metse Antapelo wa tla yo mogotswa ke yo ya ke batla amen o tlengo e tlogela bjale au pelo ya lechwe akenya pelo ya moya mara thibi a ka no se bona ka re gala ope gala bina wa bina omega wa bona re a nngwe la ope le ena a se omega a se omega wa ipetse o be ka ra wa mogela re go tubedisa go thobela FM ra le boga tlhompo re fileng yona go tla go retela tšatši la lekgone ke a leboga hle mongame tati o tlhofaletse ya ma ke khale mara ke timetse ke dumedisa ba mamedi ba bantle ba retsi ba bantle ba thobela FM o me go fitlhe ya ke ntlo batho ba fufuletse ba pula dijase ke fitlhile wa tsare ke nna re no tseba no ba omega ya omega yes omega wo botse o tswa kae o ya kae ke omega ke mang botse omega o tswa ko you deserve it ngadi after everything ke tswa ko motseng wa reng re agile ke tswa ko ke ngwana moruti tla Thomas ke go beletse o mpoleletse ya ke ngwana moruti second born ya moruti Khuno ko Koster jale ke mo omega tswang teng mara ke ska mabaka mmino le gore re batla di opportunities re thotse le batli le bula ga ko Johannesburg go ipitleleng ka lebakeng la mmino mara ga ke Koster all right yeah o tswa go le ka mmino omega yeah leto la gago le a bonala motho a ka bolela ditšentšhi ka taba tša mmino tše e le gore o le sepetse yes ke eng se le gore se le sa go kuka gore le wena o tsene mo tabeng ya mmino ntle le taba tša gore ngwana moruti I think le rato la ka go modimo wa tseba la ke ne ke tlhalositse gore ke tsaletswe le lapeng la seruti yanong ke tsofela gore to go amfileng yone ile tsore ke rate modimo thata ene gore ke bontshe modimo le rato la amfileng lone back ke bona ka talent amfileng yone so ka simola ka rata mmino a sedumedi ene bo ntate Benjamin Dube bo ntate Soli Mahlango bo Zaza bo Nene ke ba lebelela from TV from afar ke sa ba itse ene hantse ke ba itisa go kere ke nne ke ba itisa ke nne ke ratwa tsa le SKL ene ntate Benjamin Dube wa tsega brati ne o ka le khetse lo ena wa tsega khetse so ne ke ratwa tsa selo because ne ke mo rata man so ne ke ratwa imitate lo ke nne tsa ba mpitsa le ke bona ba go tlhotlheleditse ya then and ntho ba etsang ya rotloetsa then ka iphitlhela le nna ke lo omega se ke bina gospel yeah wa ntsha album ya thomo ka ntsha album ka mathomo tsantse ke bereka le ntate Dolo mona modi wa mokopola go Dodge production le bo big Alpha Big Mang Boys ke tsa album mo ba ne ba bitsa Messiah ene na le pina le re mongadi oh yes before khotswa yutswa kona and then khotswa ka kwa bo ka se kwane no ela yeah wa itse la ke wa itse ke moleletse and then be ke recorda e nngwe ba re ke walking the light that was number 2 and then be modimo mpulela mabati he ke ya ko Spirit Music go bona le ntate Aubrey Peacock he le Matthew he ba mpha album ere hayo ya tshwana le wena that was my third album up until re tshwara ena ntate re tlo itshela no ka egolo wa makatsa o duma malwebe kuwe busa oh yeah ke tsona tse o bile le the spirit of praise ya go etelele gone be le spirit of praise ba ne le mo tsheka ba je o tsene jwang go tsene go yefe volume yefe volume 3 ke mo ke simolotseng teng ka yone pina ena hayo e be ba ka joina hape bo ha ke etsa utumo malubekuwe that was number 4 and then I went to Spirit of Praise volume 5 as well and then ka kena ka busa cheso busa now re mo number 6 wa halela le gona mo gona ke gona mo ntate Thomas gone bele rocha go tswa album ye rocha go shefe a ke re tlo itshila ntate ka utla kgaisa tsa tshwere yona a re tlo le ntate ka moya